ASDC Jitfron Ahin Pen. APSLCMA Puja Gatharafan, Lavoy P. Kona pensi itu masuk silong ko laban ko. Kosong itu masih sakit. Relief camp jong si itu jong si jak bidya lo kutela so relief camp ke karbiang long ke relief camp hada pang itu manan cak kalau subang seri nison ko alang tuang ko. Laka chain system itu koko. Di karbiang long tak ko hada pang ke relief camp long hada pang ke. Relief camp ko matu lo binang ko laban itu ko lo cipinang ko. Di hada kadumuti sebe dak kunci bang ko la bangke alam tumang bong se mong internally declare or declare the recognition do ko la bangke relief camp mote la ka chiyen ron ko relief camp once relief camp tong sila ta kay establish to ko la bangke legalized ko ka di legalized ko la bangke itum asang itum ahan di osomar do man magala right to education di india dan ho ko to me bo chali do nei osomar bang ko tu Latu mana school ke pasal di apa? Right to education sudah ko. Latu mana school thon weng apa? Oh, latu mana college ko weng apa? Oh, itu mo din kaya tu kami tribal colony pen kota nang sin ko lu no. Di kicu kidu kapurhi bihar par kala tu kota nang sin ko right to ko lu kami. Oh, ultimately bang ke dak kar binglong agency si mandat ko. Ha ha ko pri minai bang. Oh, migrants so tum si ningkan kep ko memang make na make legal scheme si mande pote hadak bang lason si budget ko mon kar binglo make pinjol make itu make 40% panda sunso lason henno tamane majority to minority mande make lason me hendo ke mande ti hal hendo kasi itu ke charke la hendo kasi totally KSF uniform na make itu make relief camp buco kero lake dak masih bangun melo samjin pe lake ni tu mangke cesong si samjin pe sini tu lake koi halai influx na bat ke lake situation semang situation se lake do situation ate influx ta say for example tor borbil along Bengali ke 1971 liberation war East Pakistan pen West Pakistan di hasil liberation war bang si lada mang tame itor borbil utam block 1 block 2 ben cek lo tapi sorry kadang lo borbil lo ada block isi block di kau ada hasil tame legalize itu jadi India government में parti के तो itu mang si government itu India so mang satu mang ke ron mang in gov dia to jiram dia to East Pakistan mang Bangladesh to so liberation war mang ke lasi dan asitin legislative assembly LA segmen kami wan asuri ne cak nangi pola subangke separai de bako kasi ada mangka terusing teron MLA hulpo alam minister hulpo alam mostiro alam di Bangladesh han cak nako pinion ni mangke alam untuk ke suri kon non ke tradisional lo lalu voting rights na duka mo halake halas constitution di son haksi halas influx na batke liberation war especially lapende non la year lo son influx na kala make bokolia lo irrigation 1970s malong lo dak irrigation ki halas so make Uttar Pradesh Bihar lo si workers from hired lo dakta country ko bakal ko aso tolong irrigation team kami dak tim lo country ko itu bang kuyong si isi di country ko do ko bonte atumon alan kicu ado kowe lan antame lakat hegat ho me kan di cetam ji bumang ke sungkun man dak country ko do dak tandet pen ke kuliah do ko silam lo dak workers man kana kada ko de lo hingga hadak tandet pen ke normal lo mun kecindung terina hingga langsung pijar lo lo make totally grassland grazing adi lagi pirkhir on nasul liu senglo hada ka mga attraction helong lo dolong kimden na ni kan ke ko do ko ya bisa kan da kan kep bukole lo kan kep hada kan kep dan kan ko kan ko do de lo yung ko si lo yung kan ko do de lo ko ke labang le take ache mat lo to mon la ado ko me lo ke ache mini lo take hada bukit lo hada peso sume en lo apurial lo ceha ko bukit kan
ke bang aku pitum bang wale bang sebelah so ini pen alang itu han cak pen ayo ini pen si tribal atum abut aning pangsam si tribal kai tum han aning pangsam si lasi ada maka political advantage kenji halas so bang ke itu mengalai protes ada maka politik hormu kali lagi hei hormu pindah kata pakai itu longri lompat hormu pindah hala bang si itu maka bang kuti nak kerbi tame lake pathane apene la solam thie mangani tu mamake ke khai akhar sang hukhan itu la solam ke chokchi pujong ko gel ke ni ke politics alam kali lake alam li aho te mani tu parti ke prek itu MSC kese alam tu PHLC la so por le ni tu mamake politics pene ni tu lage kadi gira mo la bangke ni tu mamake la bangke isi khei isi longri lomba abang ke lake ma jok bang full chok cedet ni yes tame la bangke ni tu mangke chok cedet sini jitu bola pene jong mu bola pene tu ke strongly oppose bol ke hala helu ya sebab kan alama mangke pene hini alama mangala helu ili tum tarbi long rilong matai si khere ni ke tandu nonete lis kipi long lehen fu ba lis kipi 99 years in the list pido 99 years ang mga list pi long wala mang si executive committee council executive committee pen wala ni kan de kumasi ang akor hulmang de 1960 70s tang akor hulmang si alang itu mabake isi executive committee pen parai lo 99 years ang mga de lamang ke list pang pido lasi 99 years ang list kita tu lasi hala bangke ni tu council so hone si chudi gitu la bangke executive committee lo ako lasu decision mang review ne nan mang ngom lo mata ningkan pocket ningkan proket ningkan fongket so kachi una link si sondu